Наша группа художников, здесь скульпторов, называется Айкичелер. Мы сделали здесь такую концепцию, где мы показали небольшие такие моменты кыргызской культуры. Здесь у нас, если вы видите, скульптуры, там колпак, есть инструменты, коммус, есть вот небольшие композиции, которые показывают нашу именно кыргызскую культуру, которую мы хотели показать здесь в Саудовской Аравии. Есть караван, где арабский караван, одногорбые верблюды, наши караваны, двухгорбые. И как бы вот это соотношение двух кочевых великих народов, кочевых цивилизаций, как бы пересекается. Для арабов это была новинка. И очень многие, которые приходили сюда, и руководители вот этого Camel Club фестиваля, они приходили, и для них это было неожиданностью, и они восхищались этими работами. Ребята, которые здесь более 30 дней мы поработали, они выложились полностью, талантливые ребята, и мы показали свою культуру, свой талант и умение здесь, в Саудовской Аравии, на фестивале «Вселенная кочевников», совместно, который проводим с фестивалем Camel Club. Земля кыргызская рождает таких талантливых людей, показывает культуру и объединяя весь мир, весь кочевой цивилизованный мир. Я думаю, что для Кыргызстана это очень такой большой, перспективный проект. Мен ойлойм, биздин Кыргызстандын скульпторлору ушу жасаган эмгектерибиз Кыргызды маанайын көтөрүп, бул жакка келген элдердин маанайын көтөрүп, бардык чыгармалар менен таанышат, чын жүрөктөн кабыл алышат го деп ойлойм, маанайын көтөрүшөт, биздин тарыхты таанып билет, кандай, мисалы, ээр эмне экенин, комуз эмне экенин, калпак эмне экенин, духту көтөрө турган чыгармалар жаралды деп ойлойм. Биздин кыргыздын үрп адаттарын баарын көргөзүп, маданиятыбызды көргөзүп, бул жака ошо баягы группабызда жалаң көркөм сүрөт академиясынын мыкты бүтүрүүчүлөрү, Кыргызстанга далай иштер эмгектерин көргөзүп келаткан мыкты скульпторлордон келдик. Биз ушу жасаган ишибизге сыймыктанабыз, биз ойлойбуз, ушул ой максатыбызга жеттик го деп ойлоп атабыз. Ушул Кыргызстанды таанытып, дүйнө жүзүнө таанытып атабыз деп иш менен бизге дагы кичине болсо да чоң салымыбыз коштук го деп ойлоп атабыз. Улуу кыргыз эли, Манастын урпактары, маданияттын мыкты кызматкерлери, скульпторлор, архитекторлор тилеген тилек максатыбызга, Сауд Аравиясындагы өтүп аткан фестивалга салган кошумубуз ийгиликтүү болсун, максатына жетсин, элибиз тынччылыкта болсун, өркөн өссүн Кыргызстан бүткүл дүйнөгө таанымал болуп, Сауд Аравиясындагы катышуучу фестивалдарга таанымал өлкөлөрдөн болсун, дүйнө таанысын Кыргыз элин. О, меймис, Кудай жакшылык берсин.